رسمت البشر في قلبي ونبض السعد قد خفقا، سهيل فيك قد أمسى نجوما تبعث الألقى. رسمت البشر في قلبي ونبض السعد قد خفقا، سهيل أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الحكيم لما يقضيه في كل زمان، الذي وعد الصابرين أجرهم بغير حساب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له. واعلموا أن كل مصيبة في الحياة، أن كل مصيبة في دنيا الإنسان قد تعول بخير منها، أما مصيبة الدين فخسارة لا تعود. ولذلك حين خير يوسف عليه السلام بين أن يصاب في دنياه فيسجن ويكون من الصاغرين، وأن يصاب في دينه فيصبو إلى النسوة ويكون من الجاهلين، كان لا بد أن يختار مصيبة الدنيا، فقال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يتي الله سبحانه وتعالى قال الله متوي محمد يتده موادكو يتره يتم كان الله سبحانه وتعالى متوي كو نينيو دو e kala ko o ñaawi e kala zaman.
kono Allah subhanahu wa ta'ala o tawi o fodi ɓeeɗo yimɓe mum ñiiɓe wondema o jonni to yeyɓe joddi maɓɓe ndin yawmal qiyamati ko alda e hasbugol ɓe ɓen seedo ala reweteɗo subhana oɗo allahu gooto ko kanko tun tagi kanko tun jeeyi kanko tun toppiti fiyake tagore makko nden ko kanko tun kadi hana rewede ɓen seedo oɗo mo suɓyonuɗi e meɗen nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko jeeyaɗo makko wona kafiɗiɗo makko kono laɗo makko mo suɓi o nuli e meɗen o fawi e meɗen ɗoftagol mo iwtira ɓaawo makko o harmini e meɗen lundagol mo jokka beleɗe toro Allah subhanahu wa ta'ala yo juule nelaɗo e ɓeŋŋure maɓɓe nden e sahabaɓe makko ɓen e kala yiɗuɗo jokki pewal maɓɓe ngal ha ñandal ngal dari ɓaawo ɗum jeeyaɓe Allah miɗo yamira hoore an yamira on ko wiyete kon hulgol Allah subhanahu wa ta'ala nde tawno malore ko tagore nden fof faala kon ko heɓoto koye kulol Allah neɗɗo fof neɗɗo ko woni e dogude ko fiyo heɓu malore kono mo be ko woni e dogude ɓaawo mum kon o heɓata malore sowona e ɓaawo kulol Allah subhanahu wa ta'ala anden haray Allah subhanahu wa ta'ala e hikma makko on kaɗo diina o addalika ka adna ga o waɗi ka ko kanka woni malore nden bal o addu diina kan o waɗi ko diina kan ko ɗaɓɓirka malore wona yaha faamu si mi woni julɗo haray gasi hande kadi mi feƴƴi nawnugol mi feƴƴi toñede mi feƴƴi jalede mi feƴƴi piyede mi feƴƴi jasugol wona ɗum woni diina kan bal koye a jaɓu sa woni julɗo a tabiti e hoore diina ma kan a jeyete e yimɓe maloyteɓe yawmal qiyama haray Allah subhanahu wa ta'ala e muyɗe makko ɗen o jaɓali yo diina neɗɗo tabitu o wurida e makka ha o maaya hara o jogaki wiyete ko muñal ko ɗum waɗi ɓe wi muñal no waadi e diina wono hoore waadi e ɓandu wono tawire noon ɓandu so serti e hoore ndu gollata ko wono noon neɗɗo ko o wakkili juulugol wo ko o wakkili horugol wo ko o wakkili waggol dewal wo si o muññaaki o hewtidotari makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala idan ko muñal ngal watta ya waawa wondude diina maɗa kan ha Allah subhanahu wa ta'ala ittema ka hawre leydi ɗo haray neɗɗo si mara muñal yo jaɓu kadi o mara iman ande haray e gurdan ɗa wuruɗen ɗan neɗɗo mo jangata alqur'an neɗɗo mo jangata sira nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam neɗɗo mo jangata qissa annabaɓe attiɓen ka hawre leydi ɗo o sikkay gurdam fewndiɗan ɗan fewdo ɗo e hoore julɓe ɓen ɗum ɗo ko kesum ko fuɗɗude woni amma neɗɗo mo tawi mo jangude qur'an mo andi sira nelaɗo on mo jangude qissa annabaɓe attiɓen ka hawre leydi ɗo mo andi ko fewndi ɗo kon ko seeɗa e ko feƴƴino kon idan haray noon musibaji wonɗi e heɓude yimɓe ɓen ɗin fof kala musiba ko heɓi neɗɗo o heɓay lontu muɗum o heɓa ko ɓuri moƴƴude e muɗum si tawi musiba on ko ka adna makko yowiti si tawi ka ɓandu ma jarri baɗa ma ka jawdi ma jarri baɗa ma ka ɓikkoye ma si a muññike a heɓay lonto ko ɓuri ɗum ɗo moƴƴude
amma musiba on ka diina si neɗɗo on jardi bama ka diina makko haray o perdi yalla dande ko ɗum waɗi neɗɗo on o taskoto moƴƴa o sendidira piiji ɗin o anda ko honɗum o jaɓata muññade iwa e jungo makko ko honɗum woni gastake muññede acce si neɗɗo sendidirali ɗum ɗo haray hattamo perdude ala ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o siforanali en ko feƴƴi kon sina fiye en tasko fiye en ñentin oɗo annabajo Allah Yusuf alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala waɗani en qissa makko qissa mo tawata himo heewi tew darsuji himo heewi tew tasakuyeji fayda konngol fof konngol e nder qissa on sa ƴettingol a tawa mari toon darsu molana e nder qissa makko on Allah subhanahu wa ta'ala humpiti en wondema o heɓuno jarrabuye en andi gurdam makko ɗan no feƴƴiri noon no iwre jungo baba makko hano o hawtira hano o yeeyira hano o rondora o naɓa hano o waɗira maccuɗo o waɗa kala ko fof gasta e hoore bañi adama idan kono nde yahuno ha o heɓi kadi adna makko on o heɓi ko o faala kon fuu Allah subhanahu wa ta'ala jarri bimo tawi hande kadi ko piiji ɗiɗi imma o jaɓa adna makko on timma tawa ko faala o heɓay ma o salo gurna makko ɗan ɓitto debbo lanɗo on immi wi ko ma Yusuf o dari kadi o wurti rewɓe ɗimmoɓe makko ɓen fof e makko ɓe inni ko ma wona Yusuf waɗowo zina ma wona Yusuf sokaɗo suɓa kanji ɗiɗi ko ɓuranma o Yusuf ndaari tawi si o sokama diina makko kan hisi haray ko Yusuf si o waɗi zina o hisi kanko ɓandu makko ɗum hisi o sokaka haray hande kadi wona o Yusuf idan o wi rabbi assijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi ɓe suɓi dinilam piiji ɗiɗi yomi yeebu diina an kam ma ɓandu andu yeebo yeebagol ɓandu andu ɓuranimmi idan o suɓi yaltinede ka pale lanɗo on naɓe sokoye sokide e wuyɓe sokide e ñamoɓe dorobe sokide e warɓe hoore tawa honɗum sokimo ɗon kanko wona fihimo wujji ko sokimo ɗon ko fihimo faala yo diina makko kan hisu o suɓi wondugol e ɓen ɗon e di wondugol e ɓe ka pale lanɗo on ñama ko faala ndaara ko faala waalo ka faala waɗa ko faala tawi yahugol ka kaso wonde ɓeeɗa diina makko kan hisa ko ɗum ɗon ɓuranimo idan subhanahu wa ta'ala sifani en ɗum ka qur'an fiyen andu si tawi e wonay julɓe ko ma wa en sigano ɓen ɗo wowno noon sabu ɓen ɗon ɓe malanoma o holli e laawol kaɓe rewi ɗon ha ɓe male idan si tawi yani hakkude diina maɗa kan e adna ma on tawi ma goɗɗum rewe e muɗum jaɓo adna o rewe e muɗum jaɓo diina ma ka rewe e muɗum ko waɗi sen taskite gurdanɗa wuruɗen fewno ɗo ɗan julɗo on si tawi ko anduɗo wona kesum e makko kono jaltitede e aybinede e hollede kañum wona hay hunde kefere no jokki ɗum hande e hoore jama julɓe ɓe ko waɗi piiji ɗi ɓe watta ɗin fopp hande hay sinimanji maɓɓe ɗin hay filmuji maɓɓe ɗin ɓe suɓay kala neɗɗo waɗowo kirim e nder filmu ɓe ƴettay waare ɓe koolanamo ɓe waɗanamo kaalare fi yo woni ko julɗo o woni waɗowo kirim fi neɗɗo gomo wona julɗo yo ani julɗo ɗum ɗo ko golle maɓɓe ni ndaare piiji ɗin fopp hande kala ka bone woni ko julɗo afisete nder ɗon hay wona julɗo woni wadde kono ɓe waɗa mo mbaadi julɗo fi mo anda on sikko julɓe woni wadde idan abadan ɓe wowlata ko julɗo waɗi e moƴƴere ko kala faljere nde julɗo falji ko nde fanɗi o ko nde fanɗi nde ɗo yalde adna on fof andande nde honde ɗo wolde fof nana kamɓe bonnere maɓɓe wowlatake ko moƴƴereji maɓɓe fi wowrede fi honɗum
par ce que kamɓe mari ka wowleteɗo ko kamɓe woni wowloɓɓen kadi. Idan julɗo on noon si anda fewnude nde fewniɗen ɗo ni, si o taskata ko fewnude fewniɗen ɗo ni, o wiyay tigi tigi on ko keferago ngu woni gonga na islam. O wiyay ko keferago ngu woni gonga, sabu ko ngu wondi e hettare, ko ngu wondi e nema, ko ngu wondi e ɓuttu, ko ngu wondi tigi tigi on e yurmede. Kadi no yehi ha wi ko heferaɓe yurmete wona julɓe wo, yo wi ashhadu an la ilaha illallah nata islam, hara o yaltiga dinna. Tawi yehi ha woni ko kefere yurmete wona julɓe ɓen, ko heferaɓe woni moƴƴuɓe kamɓe jontata haqqe wona julɓe ɓen. Isan si yehi ha a wi ko heferaɓe moƴƴi wona julɓe ɓen, hara ko mbowma. وفي صحيح البخاري عن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تنتصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنسار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمسط بأمسات الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. عليك صحيح البخاري قال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويتادو أبو عبد الله خباب بن الأرت هم صفانو إن كفتنو فون الإسلام يلتتون نبي صلى الله عليه وسلم تبي نياندي على كونغول بونغول be ala kay wonede wobbe no inato o ko feetu do wobbe no sono dirato o ko ndurejo wobbe no sono dirato o na goddo woni mo jande ko ko ne wolude ala kay wolude hono la sallallahu alaihi wasallam ne la no seeni jettugol hendu ko maggo kaaba be ari moggo maadi kaaba ndi jetti wanare mabbe ndin tekki wallini wadi tekkere hibe wali awli don hibe soppi di hoore don Khabbab o wi wondema be ari be tawi don nela sallallahu alaihi wasallam tawi sonja on duudi e hoore mabbe yennede sabotede sibede kala be yaari dun do duudi e hoore mabbe be bittike be ari nela sallallahu alaihi wasallam be wi nela do dabbanta en non ballal immorde ka Allah atoranta ko en non Allah nela sallallahu alaihi wasallam ko hundu wiibe be bangi be toli be maaki be yimbe julbe attinobe on ka hoore leydi do goddo e mabbe no jetteteno leydi ndin ase o ire sera jette joddine ka hakkunde hoore makko fecce didi be wulna peñe jandi haade hubba be peña guri makko ngi nasugo nude be peña guri ngimbe nyora ngi gotu hakko iwa be wi kono dum accintintan mo dina makko be fecce mo ha o lanna don hara ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah mo wi on accidatama be wulna jandi be roña guri hoore makko ne ha be gayna dum ittatama dina makko kan be wi mi wondiri allah ka dina ka yiudon do allah timminay ka ha goddo immo san a aya hadra maut tawa o hula hay fus siwana allah subhanahu wa ta'ala esi mo jogi dammu haram hude da bono nyaamu dammu makko ko ha ko dum tekko woni o wi kono hidon hawdi o wi kono hidon hawdi idan juldon no hani famude wonde ma islam wana hande fudda yennede juldo wana hande fudda tamtinede juldo wana hande fudda jalkitede bal subhanahu wa ta'ala hum biti en hay la khara allah subhanahu wa ta'ala hum biti yimbe naatoydo ben ka yite tuma be landi be tampi ha be tampi be landi yo Allah yaltimbe daga yita ton ko hon Allah jabato innahu kana fariqun min ibadi yaqulun rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhaztumuhum sikhriya hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhakun inni jazaytuhum al-yawma bima sabaru annahum humul faizun subhanahu wa ta'ala ko jabato ndebe sumi ha be tampi be bitti be fewta subhanahu wa ta'ala
rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Allah min torkima yalti men non ka yita do men hoto si men yalti do men hoti aduna min fillidi ko men wonno e mun ko haray ko menen towni subhanahu wa ta'ala yaksabu fiha wala tukallimu bise ka yita ton wata o wowla nan fiw ton tugga si Allah subhanahu wa ta'ala fewti goddo wi wata tugga hayso ala e sumude haysi mo nyami ha o haari haysi ka suudu makko ne walade si rabbu samawati fewti goddo wi wata tugga dum ki yoni let bay hayso ko benguma wita tuggan bende mande udde ka hala ko benguma ko ma wita tuggan tum musete si tayi non ko tabudo ma wodi ma wadno ma piji dum fo wima wata tuggan hala wontum ha han tongol musla ben adam e hore non sonjamo be woni on fo ala nokku ga yahete o balla labbe sina do subhanahu wa ta'ala tan tuggan fi hoddum non mi tikkirani on o yeti do ko fi on hunani wadi mo tikkani innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna jama'u nge jiyabe ambe wonno aduna ka wonno don ton ka jogino don dole ton ka marno don moyen ton hiro wonto nge jiyabe am jama'u ni fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna benno wi'ayno alla min gomdinima do min jadima faghfir lana min torikema ya fanu min wa anta khairur rahimin an woni yurmetedo fattakhastumuhum sikhriya waddon be jalkitetebe waddon be sabbotetebe waddon be sibetebe waddon be aybintebe hatta an sawtum zikri ha fi mabbe wadi yejjitudo fi am fiw wa kuntum minhum tadhakun wondon e jalgol be fotbe mabbe o ko don hunduko jalo dar koy no wayi dar dum no wayi wa kuntum minhum tadhakun wondon e jalgol be idan subhanahu wa ta'ala wi hondum inni jazaytuhum al-yawma bima sabaru wa inni jazaytuhum al-yawma bima dhuhiku ولا جزيتهم اليوم بما أوذوا إنما جزيتهم اليوم بما صبروا mi yobi be hande sabu ko be munyino kon o wi ali sabu ko be jalano kon di na ko be jala ko be yoba wana ko be jalkita ko be yoba ko sabu be munyino dum do be jabi inni jazaytuhum al-yawma bima sabaru mi yobi be hande sabu ko be munyino kon annahum humul faidun kambe ko kambe woni mala tebbe idan neddo juldo on yo andu jalli dede e diina mudum unna hay fusno na perdino sabotede e diina mu wana hay fusno kadi dum ko sunna hefera ben ka hore leydi do subhanahu wa ta'ala wina innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun wa idha marru bihim yataghamazun be do yimbe bakkon yimbe bandibe be woni no himbe jala yimbe gomnyume be kaduna kono joddi arwe ka arata to mande aljanna nata ha gasi kefero yehi kayite ha gasi julbe ben den nyande subhanahu wa ta'ala wi honno den nyande julbe kadi yottoto be jelito be ida mo ben mar nyalade hada sunnatullah fil hayat عامة وفي الناس كافة إن أصحاب الرسالة أصد تعرضا لنكبات الدنيا وويلاتها لأنهم يدعون إلى الله فيهاربهم دعاة الطاغوت وينادون بالحق فيقاومهم أنصار الباطل ويهدون إلى الخير فيعاديهم أنصار الشر ويأمرون بالمعروف فيخاصمهم أهل المنكر هذا سنة الله الذي خلق آدم وإبليس وإبراهيم ونمرود وموسى وفرعون ومحمدا وأبا جهل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا كن دو ko sunna Allah subhanahu wa ta'ala mo wadi ka hore leydi do e hore gurdan dan fu e hore yimbe ben tentini e hore annabaaben buri hawrude sonja e hore ndido leydi sabu kambe gila nyande be noddi faade e rewgol Allah tun wionno be rewde sanamu ben fop mobi no dari be wi do wawata wonde Allah to rewataaki idan fannir rewo wa sanamur no ka hore leydi do awi do la ilaha illallah na mari kitel ko wadi himo faala na ko faala kala to rewe da faala kala to rewe
idan feere alamaji piron hakkude maɓɓe ɓe woni ɓe fewna faade e gonga yimɓe noddoɓe faade majjere ɓen dartoɓe ɓe woni no ɓe noddata faade e moƴƴere yimɓe piiji añat ɗin wenjaɓe ɗum ɗo woni sunna Allah subhanahu wa ta'ala nde tawno o tagi adama o tagi iblis o ukkidiri ɓe o addi ibrahima alayhi salam o addi numrude o ukkidiri ɓe o addi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o addi aba jahli mo ukkidiri ɓe o addi Musa alayhi salam o addi Firawna o ukkidiri ɓe ɓeɗo fof ala mo meeɗali soñde a hore ndi ɗo leydi idan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓittike ka hore leydi ɗo kamɓe ɓurɗe idede ha subhanahu wa ta'ala wi fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wala tastajil lahum muhammad muñño wono ɓeɗo jomiraɓe pellital e nulaɓe muññorno wono ibrahim e nuh e Musa e Isa muññorno no an kadi muññorno wata hawju sabu Allah subhanahu wa ta'ala no marani neɗɗo fo ñaani ndaw jogatomo wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum li yawm o wiwata sikku ko Allah woni e nennirande toñoɓɓen ko wondema haray mo welsindi fi maɓɓe ma o anda ko ɓe woni wadde ko ma o hattana nangugol ɓe innama yu'akhiruhum li yawm ko sabbiɓe ko ha ñalande mo waɗani ɓe ñalande sinde hewti feere ala ɓe yiɗi ɓe añi ɓe jaɓi ɓe sali ɓe nangete ɓe yiɗi ɓe añi ɓe jaɓi ɓe sali ko jahannama ɓe hoota idan ɗum ɗo ko sunna Allah subhanahu wa ta'ala adduɗo ɓeɗo e hoore ndiɗo leydi ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗen andi nelaɗo ɓaawo ɓe fuɗɗike juulude makka abou jahal ñande goo arno tawi mawɓe makka no jooɗi mouhammad no juula o wi onon hiɗo wawi jooɗat ɗo ngel ara fuka tinde mo yeeso mon ɗo ronko yaɓude dande makko nden o wi min wallahi ñande kala o sujjidi yeeso an ɗo mi tippa e dande makko abou jahal wi ɗum mouhammad sallllahu alayhi wa sallam o wondi Allah ñande fof nelaɗo sujjidi yeeso makko o ƴetta teppere makko no tippa ka dande maɓɓe idan o waɗi kadi ñande goo arte nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no sujji o wuggi o ari tippugol e dande nelaɗo ko wi kon argol makko o hayni posol yiɗi yeeso makko o yi gabi tañi malaika no wippomo o dogo yilti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki mi woni Allah so o hewtanno ɓe sendayna mo terum yahi ndaɗon tafsir ibnu kasir suratul alaq arayta alladi yanha abdan ida salla aw amara bittaqwa arayta in kana alal huda aw amara bittaqwa ndaɗen tafsir makko so tafsir ibnu kasir ko hon nelaɗo sallllahu alih wa sallam maaki fii ɗum ɗo ko ɓe waddini abou jahli nde ñande idan subhanahu wa ta'ala wi ko ni mi waɗirani annabajo kala ayɓe seytaneji yimɓe e seytaneji jinna o yoga e maɓɓe no sowndo yoga taw sikku seytane ko sowon singol tum watta na sowon singol tum watta o sowon sintata juulu so ronki o sowon sinema o aminema so ronki ɗum ɗon o ndaara goɗɗo go e ayɓe dina kan o wurta e ma kadi bal o waɗi ɓuri ɗum o ɓorni ka doloke ha moƴƴi o maadi bani adama o ari yeeso yimɓe makka ɓe ndaaren taari kam ko haswat badre iblisa arno ka daru nadwa tawiɓe makka ɓen fof no jooɗi no haldude fi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wakkiti warambare o wayli neɗɗo o ari o ha o hewti jooɗi o wi haray min kadi dow mi nani ɗo wola fi kum pay kum tigi tigi on il faut koye hunde wotere haray ko soñdia goto soñdi en haray ko enen gafi enen accantama ɗum ɗo minen kadi minen nokkel kaari men walla e on ha o yiwa ɗo ni iblisa winoɗe tawi ko mbaadi bani adama waɗi subhanahu wa ta'ala sifani en qur'an wa id zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum فقال لا غالب لكم اليوم من الناس إني جار لكم o wi goɗɗo wawatamo folde ko enen mino wonde moɗo ɓe fof kiti badiri o jokki kadi jetti ka ko makko kon o yaade maɓɓe ɓe suttima ha ɓe hewɓe falamma tara'at al-fi'atani nakatha ala aqibayhi qala inni bari'un minkum inni ala ma la tarawna inni akhafu llaha wallahu shadidul iqab o ɗowti ɓe ha ɓe hewti ka teeren mo wiide ko enen mi wallay iblisa o mayali o yahali ha hande mo jinnirga hawre leydi ɗo idan si o wawalima accintinde dina ma kan o immoto o wurta goɗɗo go kadi e maɗa mono jokke ma hay acca dina ma kan ɗum ko golle makko no wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan sayatini l insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura idan ko golle makko noon ten sikku wondema ko wona waɗede kon hande ko hunde heyre noon wona hunde heyre
seytane rewa laawi ɗin fof yo dina Allah ka rokki kono noon ka rokketake ko imma jokkaka wona e makka maya male ɗa ma accitaka goɗɗo go jokkaka ha maya ka male kono dina Allah kankan ka mayata abada aqulu qawli hadha wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أيها المؤمنون هذا شأن الأنبياء وشأن ورثتهم والسائرين على دربهم والدائين بدعوتهم مع الطغاة الصالحين في سبيل الله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وفي صحيح الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أشد بلاء فقال الأنبياء ثم الأمثل بالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله حسب دينه فما يبره البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة يتي الله سبحانه وتعالى يتوم يقول لنا صلى الله عليه وسلم كون يقوم بأن هري دون دو ونو فياك أن بأبين يهوري ولي Allah subhanahu wa ta'ala no wurtuno e mabbe ko be gerda be jippira e mudum habe be hori ndido leydi annabaaje goto hebali tan dana ko hebal tan fawta ko ka o nula don ha o may ko jippiro wuuri habbe bayde ande annabi Isa alayhi salam ko hon dum addi Isa bitti ha tay ko ma o iwa kale do ƴawne ka kam mo ma yaade ko giggol be wonbe sonkude hande ko be jokkuno Isa wonɓe hande contre Muhammad ɓen ɓay ɓe renta Muhammad ko mboɓe jokkata ko jokkuɓe Muhammad ɓen idan ko ɓe dartiɓe wi Muhammad ko addi ko wonata ka hoore leydi ɗo ko ɓe kadi jokkuno Isa ha o itta ka hoore leydi ɗo Allah subhanahu wa ta'ala ƴentinimo ma yaali sabu sonja maɓɓe kamɓe yahudu idan ko ɓe kadi jokki julɗon ha hande kamɓe jokkata julɗon ha damgal daro ɓe ronkata ɓe fawtata so a wonde e iman wona e hoore ɗum awa so a acce dina ma kan jokkaɓe ka dina maɓɓe awa to an andi idan si amale ko noon a wona e dina maɗa ka ɗum ɗo woni fiyake kañum annabaɓe atti ɓen ka hoore leydi ɗo ko ɗum woni fiyake renuɓe ɓen kadi ɓeɗo yahuɓe hoore lawol maɓɓe ngol nodduɓe faade noddano maɓɓe ɗum ko ɗum ɗo woni hakkude maɓɓe ɓeɗo yimɓe bewɓe sakkotoɓe faade dina Allah ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ari ka sunanu Tirmidhi ñande go ɓe landano kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe wiyama nelaɗo yimɓe ɓen fof ko hombo ɓuuri tiiɗude jarrabiyede ka hoore leydi ɗo nelaɗo maako sallllahu alayhi wa sallam yimɓe ɓen fof ko ɓuuri tiiɗude jarrabuye ka hoore leydi ɗo ko annabaɓe e waɓe no ɓe wayi ɓen e wawno ɓen no wayi ɗum kadi ɓe maaki Allah subhanahu wa ta'ala no jarribo neɗɗo embire dina makko kan so tawi dina makko kan no tiiɗi finde makko nden no sembi o jarribe embire dina makko si tawi dina makko kan no loyi Allah jarribo embire dina makko kum ɓe maaki jarrabu ye sertata no jokki julɗo on ha o iwa ka hoore leydi ɗo tawa o mara bakkat idan jarri beede ɗum wona kuddi noon wona jofo yagal wona angal hikma wona angal faamu wona angal ñeeñal keefeere on no waɗɗa o no waɗɗa fannin a rewi daali Allah e goɗɗum yidda ko ɓawma so a inni joni mi ala juulde mi jaɓi ɗum ɗon kono accu joni maɗa ko heddi ko inna ella ala accu julde nden o inta accu joni ma ka fonde wotere ko gokkum o jokkirayma acca funɗo feƴƴon no jokkon funɗa kadi kono noon o yahata ha dina ma kan landa bal heɗen andi hande heewi e yimɓe julɓe ɓe tawata hay si tawi ko nawnare heeɓi ɓacce dina maɓɓe kan hay siko maketum ɓe soodi kum kali ɓacce dina maɓɓe kan ko waɗi si tawi woni maketum ma kaliki a dogi e yeehi karama ko a waɗoy sirku hange dina o waynodiri sattende ko alana bonni madina woɓɓe no wakkilade maygol fi dina mum kan an fi marchandise mo mayal marsali ɗum accanɗa dina maɗa kan bal eɗen andi imanuji ɗin ko honto fiwndi idan neɗɗo e watta illa hoore makko moƴƴa marchandise neɗɗo on important bani adama ko dina makko kan si a renali ɗum ɗo kala ko renuɗa ko meɗe wonɗa a renude idan ɓe maki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓuura jarribeede ka hoore leydi ɗo ko annaba ɓen e waɓe no ɓe waɗi noon aywa nun
ومما يحول البلاء على المؤمنين الإيمان بالقضاء والقدر، ذلك أن يعلموا أن ما ينزل بهم ليس ضربات أجماع ولكنه وفق قدر معلوم وقضاء مرسوم وكتابة إلهية، فلذلك آمنوا أن ما أصابهم لم يكن يخطئهم وما أخطأهم لم يكن يصيبهم. haray ko watta ha ɗi musibaji newano neɗɗo o ƴettadi waɗa kale teppere makko haraɗi mapinali mo ko jaɓɓugol koddori e Allah on. si a hoolaki a jaɓa a fellita Allah no windanma ko heɓata kon ko heɓe ma kon kala ko yalti a hulake. kono so tawi hiɗa felliti Allah subhanahu wa ta'ala ñande nde o windanma nden a maya ko nden ñande mayata. yer ko windi a heɓe kon a heɓay ɗum ɗon, yer ko muuyi heɓete kon ɗum ɗon kadi heɓete. siɗa hooli ɗum ɗon kefere hulɓintama ha acca dina maɗa. amma noon sa hoolaki ɗum haɗay kala ko memmin accendinde dina ma ka naqa goɗɗum ngo ko jokka. idan haray hiɗe wiya neɗɗo julɗo on kala nokku ka o wawi wonde, si tawi himo wawi jokkude dina makko kay yo wonu, si tawi ɗum gasata yo ɗaɓɓu ka o yara waɗa dina makko ka. goto mara ganto ka adna on fewndi ɗo wongol e nokkure wiya min mi ɓittina ko ɗum haade mi juula, min mi ɓittina ko ɗum haade mi janga qur'an, min mi ɓittina ko ɗum haade mi anda dina an kan, sikko ɗum wiiɗa a fenayi leydi Allah ndi no yaadi. sa inni noon a wonta sinaka heferaɓe woni ɗon a faalaka sina ko ɓe faalako a wiya wona julɗo kadi gasta. idan ko newinta jarrabuye hoore julɗo on ko andugol wondema ko woni e wadde ɗo ɗum na ko woni yanirde ni tun, bal Allah subhanahu wa ta'ala eɓɓino ɗum o hoddirino ɗum o waɗi embere ko watta kon ha honto watta ko hon ɗum wonta sabu kadi ha ɗum waɗa ma neɗɗo jaɓa ɗum, ma neɗɗo gonɗina wondema kala ko hiɓɓana ko wopaynomo, kala ko woofimo kadi na ko heɓaynomo. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ɓanginani en ɗum e jartu maɓɓe mo ɓe janni oɗo sahabaji Abdullah ibn Abbas ɓe wi wa'lam anna al ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wa law ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka rufi'at al aqlam jaffati suhuf. andu si moftere fo moɓodiri fi nafugol ma ɓe wawata nafude sina ko Allah muy kon, si ɓe fof kadi ɓe moɓodiri fi lorrugol ma ɓe lorratama ɓuuri ko Allah muyuno e hoore maɗa kon. kadi noon andu kala mo wonɗa kala ko wonɗa hatta muyde Allah ɗe rewa e ma. sa acciti dina maɗa kan few a wonti kefeero ma a woni nafiga wi ko a julɗo tawi na a julɗo ɗum hatta nownata ara ma hatta basol ara ma hatta kala ko arta e hoore ma ko arano hoore ma ko ara e hoore ma de. idan seɗa faala taɓiɗo dina ma kam maleɗa seɗa faala accu dina ma kam wona mayda e perdi kala no gerduɗa ko Allah muyo ma ko ara e hoore ma. idan nafoore ndin fuu ko ya jaɓo Allah subhanahu wa ta'ala o acciralima hoore ma ado a wonde julɗo nande won anda julɗo accirayma hoore ma, bal kefeero on haɓirali julɗo o aybiniralimo o sakkoralimo hay hunde sina ɓayhimo rewde Allah subhanahu wa ta'ala halani ɗum wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. ɓe lettirali julɗo ɓe aybinirali julɗo ɓe piirali julɗo ɓe raɗorali julɗo sina ɓaymo gomin Allah. sa wi joni Allah wona gonga e accete wona, sa wi joni a acciti dina ma kan a yayka église ɓe accete wona, kala ko waɗɗa sa accal dina ma kan o wondata e wona jam, sabu ko ɓe konti bone maɓɓe on ko dina maɗa kan, an kadi sa kontal ko bone ko bone ma noon aɗa ala aɗa probléme. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه، اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم حبب الينا الايمان وزين في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتئنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على من عادانا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نجعلك في نحور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نجعلك في نحور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم.
برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سهيل فيك قد أمسى نجوما تبعث الألقا، رسمت البشر في قلبي ونبض السعد قد خفقا. سهيل فيك قد أمسى نجوما تبعث الألقا، رسمت البشر في قلبي ونبض السعد قد خفقا. سهيل